in ning song khu anapu ji wa hicha ko na khu ate tu ji we ai la ebola paka Yesu Krista hi in ning song kiti ham ti kan se no men isaya bung som ni lage chang som la gublang alwal sam number jakal som lagi lang ho vele hen Yesu Krista hi zai ona bulphu na ki koi song chu ahi kiti cho ai le he chi song chu Israel holam kai hon an pai do ta ve ki chu sam number jakala som le gate som nila nila ko vela hen na the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone in sahon anapai do chu inning song lo pi pen ta cho hom hitai ke ti chu ai la polin ke chi inning song chu ahin la Ephesians mi te hobung mi te hil na ani chu ipi sei tam tila mundang dang idea nga saying gate ai le paka Yesu Krista khang la ya chu holam kai ano movini Sadducees Pharisees Pharisai ti ama ano mini ai le ama ho chu Yesu Krista chu anapai do chu Israel hin ho Israel lengam chu ama hon akhut ta anasa go no wa holam kai ho chun Israel mi te chu thagawa apui go na lamwa chu Yesu Krista chu hungno phai ta ama ho dinga ina so apai do wa het dong a het gi ina polin in sa ho ati chu hi chi Israel holam kai ho ati na Israel lengam tung do go Israel te thusim sim phago ho chun Jesu Krista panglowa na sim phat go so ale Jesu Krista chu an pai do an het be pha ma polin hilaya Jesu Krista hung ki pai do chu khu sung a I want ahin pai wala mun khana aum in aum na lai ta chun in ahum ki sadoi hi chi in ki sa do chu hobung atin na ya church pathin ho in thieng hi tin na ale tunia hi bola paka Yesu Krista hi inning song lo pi pen ta kiti ham tia hala alo pi dan nan chu ama chu ahin pai do pha nuwa chu Gentile ten Yesu Krista ahin anei ta chu na so chan na ai le ho in ahung kisa do in sa he vele hen aninga hi bang ni hi te ahung kisu to chu na akisu ton lai ta ho khom ki phuna so na chu khom anom lo inning song ka ti chu foundation ana koi ji langa khat bang hung pia langa khat bang hung pia ki ka lai ta chu khom bulen ta am chu lang vele hen he chi chu paka Yesu Krista hi ti chu pul ai la Jew les Gentile te chu uile kela ne ki sei wa chu paka Yesu Krista jeng in jong Gentile ho chu uicha ati chu na he chin nu me nuang chu uicha ati chu chapang ne ding chang thla ki la pia kui uicha ki pi kha ati he chi uicha ati nu chu chidang nam dang Gentile te e ho iti na ho ya Israel te chu nam thinga na ki gelo wen hin hena chu Israel Jews te to Gentile te chu akimat na diu him lo wa hen hobu anasa oven mosi khang lai jong asunga chun Gentile ho alut ngai poi apam lang jong chu Gentile ong pha ngai pon hen gate pam lang chu Gentile te na dinga ki phal pon hen apam nung pen ta chu chidang nam dang ho dinga ko aban chu Jews nu me ho dinga ko a gate sung chu hi a hi le a gate sung chu hi a hi le them pu ho om nai ai le hi hobu sung chu hi la them pu chung dum ho om nai Gentile te ki chu akko ma yang hung lo wai hi chan gi chu anaki khevin he anaki ka anaki the to bi ni ai paka Yesu Krista ahung thia hele ama chu inning song ahung hi inning song a hi tin lai ta chu hilangau bang ahung in Gentile te ahung ki sa pein hilangau Jews te ahung in akito na lai ta chu paka Yesu Krista hi pathin thangwan man na hi chu he chi ho in theng ki sa hi Gentile te ang ma chu mi kang te yang mi vom te yang kol ho yang Israel mi tam ta aping ta yang Gentile ho yang iumu ibon cha wa chi ho in thenga som ho i hi ta cha ai le abul hi biham paka Yesu Krista chu hi le unity kiti ki pun hom na loading ai wang Yesu Krista ahung thi a holam kai Jews holam kai hon an pai do pha ni ho ding in phat the na in as Old Testament lang New Testament jong le Jesu Krista hi gau thu ki sei naang ko asom aza na ki sei cho Psalm number jakal som na gi na chu pem stumbling stone ki pal na song ani ki ti cho
Jesu Christa ibola ki palna song ki ham ki palna sula Greek te ati Bible la Greek te ati tin Greek nam mi te ko tina he pun chidang nam dang ho tina ya miching mithim ho atina Gentile ho yang akiti ji ni Greek te adi ngayong ki palna he in ade de in Jews te adi in ki palna he ti jo heje na chu saminong Yesu Christa hong masang kum zakat masanga kum sang khat masanga ngoi heji Yesu Christa hong tingle ama hi ki pal na sung hiding a hi koi ki palaham Yesu Christa in sung mi ma hong ki palen aile Exodus bung som le segilang jo vel he Moses Israel te ijima ko na kanan gam su dinga an pui do achu tui chu hola ko na hong do jiam le song pia ko na chu na atengol amana song chu vo ateng la tui hong ki kho do achu aile polin Koran kan na bungso ma ko heti song tui hung put na chu koi heti ham pakai Yesu Christa eti cho smitten rock song ki vo song ki ve chu Yesu Christa Moses song chu atingola aje phat pha la tui hung do patheri nong achapa chu atingola aje pha na la mata sa ko na chu hin na tui hung pu na nang le kin idona tu na he pathin cha he ta we ne chu ase na ya Abanin azwa kan se bang chun solcha te bungli lang ko vele hen rejected song ki paido chu hong ki se na he kan se bangin he chi gosol khang la Yesu Christa khang la chu ho lam kai hon Yesu Christa anadon lo we Israel te a hung a he Israel te dinga hung a hin Israel te lengam tung do dinga hung a hin lengam tung do ding pa chu apai do ji wa chu polin song ki paido anati jo song chu ipia ki mang insa na ki mang inasa go no wa he wanga song tu pi pen cho na pai do khaw cho Israel ten akipai do chu Jesu Christa aung ki pai do ha nang la ke ding in hinna he tan he ti chu he he na chu Jesu Christa in ning song akitun that now aza Bible chang isin now ama ki chu he chi in apum pi hi ama kingam ati chu in whom the whole building hi tep hi ama kingam Yesu Christa kingam hi ejuni pi sayam Yesu Christa e ho a dinga hin na bulpi a hi giti so tua dong hin na bulpi in ichi nu wa hin na di bulpi Yesu Christa heje Yesu Christa chunga ki salo zo se chu ki phel sa dinga hi wangam lut lo di hi ata san lo de hi ati na he jeng ne Yesu Christa ki salo te ena chu Yesu Christa he kadin na bulpi hina azwa insang kan se chu Burj Khalifa etil hoi ta mizo se vanole se na miching mithem mi ha ho cha agave the ham na tia hala abul ahoy je na chu ale langrang ahoy ta ne ale tunai bola mi vet the i lo ham ple ibulu ahoy lo se ale bola tunai imelu hoya ale wala in kho hi hoya vet the ham tia hala Yesu Christa hin na bula iman ji o hi ale tunai ka so bete ha koi ko hin Yesu Christa hi inning so nga iman bina ama chunga kisado in zakhat wal emin hichi in zakhat wal hi ibichunga kisa negu chagu chunga kisa ham thildang nang ipi man cha wa inu isa o in kho hi isa o Yesu Christa chu inning so nga ipan sa ina Yesu dun ha pana ki gele ama chu i naw bulpi e he Yesu Christa chu inning so nga hi le ani na chun ama hi kipun khom na bulpi hi di jo tu hin mol kang khatin he bong leng kasu to the ki lo ri ta e ta su to wa lang ki su to the lo ai wa nga akika hona umding khat gam aman khat chin choing ga tin amu hun ga ko lang su to lang kitu kimat kit de ebola kimat hona le akika hona chu aman gom ding khat mai ta hitabang banga chu nang le ke yong kolle wa hen lang ai lo wa midang nang ata san te jo se chu iti kipun khom te ham he chi pel hang baptist church elo khosunga hoi iti kipun khom the di ham e ho chi na le thip na le kineu sa na le thip na wa nga kipun khom the lo di iki ka wa chu Yesu Christa apan ta ga sia chu kipun khom the lo di ya chidang namdang te to Jews te kipun khom the lo chu ga gelo i chan ge ya anaki the to ham
ai wangin pathianin aho bu thing achapa chunga ahin sa le chidang nam dang te jang min Jews te jang ta ne akithu khom ta we ne song tam ta he vele ki thu khom ta so to a bon ke chai ki mat so he lo wa ai le I ham ti kan in li hung hen lang hela song hoi bangoi hung ki ka ta le in hi ase ai ta hitabang mga chu ki pun khom na lo ting le Christian hin hu hung se ai cho ai wangin Jesu Christa chu in ning sunga iman ting le ama chunga chun hilanga bang hung phe pang chu akingamin langa bang hung phe pang chu akingamin ani ni hona chun foundation ka ki bulphu na khat ane ta wen he eju Jesu Christa ki bulphu na khat ane hon pha na chun ama ni chu hung ki thu khom thei ta ne ho lang hen lang society lang sang hen lang ta salang hen la ki pun khom thei na ki thu khom thei na ki ti e hon I tabang try jong le hen ata ta pa chu it is only in Jesus Christ Jesu Christa in bo au me ti chu phatike cha imu Bible a kona wa no le se UNO United Nations Organization ibola ki phut do ham ki pum khat na dinga ki phut do he sab le nga ching thing atamu ve ale ebola hichi UNO ki phut do al wa no le na gal jengam dat mo chu Jesu Christa abula apan lo je tu ni jong nang le ki Jesu Christa chunga dingleo hen I thet pen pau to jong ikipun khom the dewe athum na in Jesu Christa chu inning sunga apan tel ngai dam na di ta cho mi ne ngai dam di ta atla di lo yong ti na he me na bang bangin forgive and forget ati nunga golang mo chi ha se di you hi thelo that is impossible it's all mo kidai chat wai na bo kom khan ning ka chunga achon sin ji dikka zan hi chu jong itik ka hai mil ai hai milin ti hi thelo chu ke ge ko itik hai mil dingam na forgive and forsake ti de ya ngai da min lang tai sanin ti de gang theo pau ti dam na isu pe vai phi ho ti dam tai san da sa in ti nai da sa hai pau ti ta da sa in he chi na lung phat mo na chu da sa ke de chu oya itik ki sumil the ding ong Jesu Christa chunga chu idin teng mole Colossae bung khat chang som lia ko Jesu Christa chu hinau min he ama thisana ko na chu chong le chon se ngai dam na kiti chu nang mi chon se na hi a ke mi chon se ka hi a chon se na chu ka chunga a lai se chu iti midang tak ka ngai dam the ding ha ngai dam lo na chu ka chunga lai se chu iti midang ka ngai dam the ding mi the lo ai ai wa pathian mi ngai dam na chu ke ka chan ting le pathian mi ngai dam na chu nang na chan ting le hi chu nanga aum ting le midang na pi the ya tu ne Jesu Christa chunga kisado in ho chu Christian ho chu ata san ho chun I ti jong le midang wang angai dam the te te dik ya ngai dam lel aum je nga hi le ngai dam na thahat Jesu Christa mi ngai dam na chu ka chang poi ti na ya Jesu Christian pathian angai dam lel mi ma koi ma om lo ale ama ngai dam chu ka nei thia ale iti mi ka ngai dam lel ding ham question ki bolte ngai dam na di ta kolle wai ho do ki sa ni su pite ki sa mi se daute husung se yute insa in sang ki se yute insa in sang to I relation iki het now se ki thiat to tam ta mai the cho ho in so ho bung sungao ki ho lo umai the cho ibola hiti chu ding nante hi jong le hitabang chu practice ibol zom lo di Jesu Christa kisado mi him khat ata san mi khat chu di ti jong le khat chu angai dam the te ding he Jews la Gentile te idik ngai dam the waham te ale aho lam kai ho ji ai pon anu le pau ji ai pon he Jesu Christa chunga ani ni na hung din khomon pha na hung ki ngai dam the hona he Chong le ba ni khan to na ke Jesu Christa chu inning song a hi ting le khan to na jong chu ama hi Christian hin khu a thagawa khan to ke ti khu Jesu Christa be ya thei pon he
thing yong hu anje lo hu yong hu aphat lo hu akhan lo asan lo hu akipu na akingam hi ado kain se bang vanolis na insang ben bola hechan giya sang ha asa do the ham ple abul ki pu na ko adet ji na hechana cho kisado hi aile tunia hi bola mitam ta hi hagawa khangto thelo ham te ki bulphu naw ivet diwa nga jene eki bulphu naw hi adet lowa hi le in ki sasang thelo wa ala paka yesu krista chu inning song hi a hi le hi cha chun song i zat ki hin choi jong la chim thelo ding hi ai ala yesu krista inning song hi ama chunga in ki sai iti le ki chai ding ham le rapture ni teng la bo ki chai ding hi ai kisabe yeng ding song tam tahila ki gol banga he yesu krista ta asa in hobu theng hi ni se aping tha jo se krista hina ne jo se chu hung ki polu jeng mun chom chuma kolle wai avam akang hi ta chu hung ki polu ding hele song tam ta mun chom chuma hin choi khom bang wa he chi krista ta asa a he mi tam ta kolle wai ho ni se a hung ki et be jeng ding he chim thei lo ding aji chu abul pi chu pakaya yesu krista ale tunia hi chi ina pathin in thingai nang la ke izaw hinam te chu phatike cha ki hol de pathin in thing ai lo wa le pathin ta sa yesu krista ta sa ki sa na chu nang na pan hinam na pan lo wa hi le ni khat le pakaya yesu krista hung ding he ahong ni teng le amat ala ato ding chu aho in thing bo ala ato ding ai amata sa kisa na ho song ho bo cho la ding he na peterin ase chu peter khat na bung ni changala nango chu living stone song hing thei na hi ve ati cha song hing thei ki ti chu song ya ai wanga chu pan na nei ti na hi chu na tong alap na nei ki song hing thei hi ni ei ho hi song hing thei hi bi ni e chi song ki si ho hi ni khat le yesu krista hongin tin abon che ke cha ong pu tu ding rapture ni le yesu krista hongin tin aho in theng aho bu theng ata asa chu amat amo banga ki pui to ding he ale tun la phana ka se num pen ka so piteo hi chi ho bu theng ki sa na hi ipan hina ho bu theng ki sa na hi ipan hina ipan lo wa le phatike chan ki gel ke nei yesu krista chunga ki sa do ho bu theng chu hi hinam pan na nei chu hi uhinam in ho akibul phu na hi pakai yesu krista hinam ti chu tu ha phana I se do in ten